Perlu kene de ke latest episode jong ke India Best Dancer Season 4. Kalong ke internet bahado kata-kata hababi page pio i lakum ka finale. Namar bala dangi pai saki contestant kila ai ke best ke jongki. Dangi page ya unipul dangi page ya usti beru ki ai kata ke jingchat ke internet bah ke jongki. Handroi hakane kati yau ki contestant kim yo ya ke score handroi la plipat ya ki da ka voting line kum ta pila yo pan vote ya ki nong chat ki ba fix no tenat pan vote. Hakane ke video ngini page ke result jong ki vote jong pi ba pila vote ya ki nong chat ki ba fix no tenat. In page bo stip 1 hakan bar ba kan no ba unepu 1 hakan bar ba kan no. Bat mano babat ya kan bar ke banakong ustip ne unepu. Tapi kini contestant baru ke bawan hakan bar ba chipeu de ke ishani kali yo 8% ke vote. Ubawan hakan bar ke bakhandai de unikil patnayak ubayo tanglai persen ke vote. Kabawan haka kerdan ke bapra de ke Vaishnavi kayo 100% ke vote. Ubawan pat hakan bar ke banyo de urohan uliyo 4% ke vote. Ubawan pat haka top 6 udai uhos kesiri ubayo kendai persen ke vote. Pat kabawan haka top 5 ke akina kabayo khatwe persen ke vote. Ubawan pat haka top 4 de Arjun uyo hado khat persen ke vote. Ubawan haka top 3 de Nexon ubayo hado kat 100% ke vote. Pat ya ubawan haka top 2 pat de Steve Jarwa ubayo hado 100% ke vote. Pat ya ubawan nangkong pat de Nepo ubayo hado 40% ke vote. Kadau bala pelong yo Steve Jarwa panduna ban yo vote hakane ketiu ni na kadau babun ki pai ba na po ka jala ka jongi kim nang kumno ban vote. Hindoi lada ki vote ru ki vote tang na po jong usone live. Kim vote pat na po ulan skat. Hindoi mentangan ong ipis ngop ha download ya ulan skat na po ka Play Store ka jong ti. Bat sawat cispa atali uwai ubriu ya Steve hakane ketiu ka ban sawan. La film tip kumno ban vote ha po ulan skat da don ke video bang adap upload kumno ban vote ha po ulan skat.